Sitwasyon tayo lawag, dagiti resolution kada ordinansa nga impasa tayo. I hope that makatulong DJ Apo Ken, and I'm still happy Apo nga at least nagkanak Apo iti 9 years to serve the city of Lawag, and I'm so honored and thankful Apo, very thankful iti syudad tayo nga Lawag. Kitan tayo tulatan Apo DJ ana nga ma-adumit Apo di suggestion tayo kanya na nagkadwa kami met Apo bayat iti pinagkamkampanya Apo iti election amo na met di gagem tayo nga kaya tayo ma-improve iti syudad iti Lawag. Naka-note net kanya na DJ Apo, well para kanyak Apo ket to respect Apo on decision making Apo iti misa Apo nga executive ket I respect it. No possible na alain na detoy nga di ideas tayo di kwa, I will appreciate Apo kasi makatulong Apo iti syudad tayo Lawag. For the meantime siguro enjoyin tayo pa lang siguro iti as a private citizen nga let's see no anantot pagturungan na as I've said kanina DJ farewell speech ko that I will still continue to serve as a private citizen. Kasi sumet nagruganan tayo deta kasi tigimet lang gagamday talaga kaya tumulong Apo and make a difference.